Igor Janushev, na sina na Talak Džaferi ne možeš da mu dođeš do mali prst. Prvo do mali prst ne možeš da mu dođeš. Slušaj Sega slušaj. Na sina na Talak Džaferi ni ti, ni mnogo od vas tuka ne možete mu doći do mali prst. Prvo. Vtoro, sinod na Talak Džaferi ne se šeta po sudnici. Ti ovdje sedi. Sinod na Talak Džaferi ne možeš da ga vidiš drugi dan. Odi tamo. Odi tamo. Ti ne mi čitaj vesti mene, odi tamo. Ne spušti se. Odi se od tuka. Odi se od tuka. Javi mi se na replika, kaži mi. Ti, ako imaš problem sa sudnica, sa moje sin nemaš. Odi stava na svoje mesto. Ako imaš rabota sa moje sin, izlezi sa neba, se vidiš. Pa tebe da te je sram. Pa tebe, pogotovo tebi. Pogotovo tebi da ti je sram. Tebi sram da ti je pogotovo. Pa znaš sam je zašto. Znaš, odi si u partija da prašaš. Odi u partija da prašaš. Da, odi se. Kako ne ti je sram? Sram te bilo. Sram te bilo. Zato na partiji ni šao. Кой ти дава право да го правиш? Vodite na svoje mjesto sjeti. A koji mu dava pravo njemu? To ko je to da se bavi? Te treba te sram. Ajde bе, готово се. Ali da si kaži na govornice, ako imaš nešto, ne mi komentiraj така. On se ne šeta po sudnici, nikada. Nikada ne se šeta po sudnici. Ako ima problem sa djecom, neka si odi, neka si ih najde, kaj treba da gi najde. Zdravko Trajanov, Kafjalj.